but man ko jing te yi ha jing im ko nya man sem amen ta ni ko por sa comment ha do wa ta te ya u broshan wi nu wa he u kam yi ong man u wi pa ko nya man sem yong i se ni thau ko hi kai i gospel sang suk da i laut nga ini barangkat u madu ya em lang le ni por em program sewi ai hublai kerpang ki da ai gi ngai ni ga benta ku ya u share ya kalam pi ke tin ge ong blai tại hublai ro smart po ma ni sao chit ma sen wa poi ni ya ot ke li chwa yu ma ru da wan ki mo ong ya da wan ma ta sao suk ha ni por mem mong mem khen pi ne pi ro sao suk ro sao suk mp lem mp tem yo hu kalam ni ke tin ong blai gam ni amen ta da slem ngam em hu jo kalam gam ni em gi thau ko kalam mo ko ki wat sagi balang sagi bru gunang thame ma ham tu bru gunang thame ye ke tin ong blai ta mut sup hau kalam ye ki sup hau tho ko da em chua yo ba pon mi ta kam pi hini mut ki bru ko da ju yo jing kai ki bru ko da san ta man hap tho hap pen kre kam ong te ha por kot kam ni por slem em ju yo de kalam ha ju ko por la em sibon ki khubor ko kwa kalam amen em sibon kwa kalam la magani ke tin ong blai Henry haganiga sngi de em haga men sem nga haga do no nga ka te ga benta kwa u kalam phi mat nga ngai man ga jingker khui i ro amen Allah nga amen hallelujah tamatu kwa kalam yin la ba chik tin yong blai kwa kalam chapang ubru ubathmai u new creation Allah nga new creation u jingthau ubathmai amen wo yiu shem ga ju snyau phap ki ni ga khat ko thiu pol se ki ar ko rin gal nong ga wa gal nong go san ga khat ko khat nyau ka ti nong blai ngam ni ar ko rin nong san da khat khat nyau therefore if anyone is in Christ he is a new creation all things have passed away behold all things have become new namar kata la rauno no badan ho Chris ulong jing thau pathmai ki ai barim ki la no hakmi ki la jia long ki ai ki bathmai kam te ong ka tin blai te ka benta ko kwa kalam ye kalam hani por ngai man ga jingker khui i chapang ubru bathmai chapang uta ubru ubathmai ha ukris ka jinglong bathmai ha ukris ta kwa kalam chwa ha ga jing to ka tu ka ni kaya ka te ubru warim amen kaya te jinglong warim chau poi kulami jing im go thme ya pai ka tu ka ni phang ka te jing im yong ubru warim kaya te jinglong yong to ubru warim yo pai kat kam ka te nong blai ngai ma tu rap ya pai ke te nong blai ngai oro pi ra bible bi man go jing ker khui i but i won wo proof pi le yo dam pi ong na o chana te na wa tha wa yo pai lamba ka te yong blai yo pen sakhet i ye ka te jing sakhet kat kam ka te nong blai Shapang utu ubru rim kaya ta jinglong kaya ta nature yung utu ubru rim ya pa ina ga kte no blai na gi Ephesus ka stiu Paul Ephesus kal nong gawa ar ka khot go ar kal nong go ar khot go ar ong ga kte no blai gam ni na wa ar wa le pura ma in which you once walked according to the course of this world according to the prince of the power of the air, the spirit who now walks in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Ang upolong ini, thau igani kisti sa ginong Ephesus ko dadem ngat. Amen. Kini to orang ngai ko kha arsen ko priang yu jisu thau gani ki thi chaki ongu chisen gasngi philaya kat kum ga rukom jone ga prathai kini ga khat la kwa phiti uyu kaya ga jinglong kaya ga nature yung ubru rim to gani ga khat nong ar wale cham gani to ga jinglong kita gi bru amen kaya ga jinglong to bru rim la ya kat kum ga rukom jone ga prathai kat kum usim jong gasun uto to syaitan amen the spirit who now walks in the sons of disobedience uto mun sim obatrei hagikhon jong jing bom ko ngo
Kata tok ke jinglong jong ubriu ubarim. Amen. Dap ta ong syok ke tinong blai. Ha kiba yat kat kum ke jingle jong ki kat kum ke jingkwa jong gadok. Ke jingkwa jong gadok kiba pendep ye ke jingkwa jong gadok bat ke jingmut jing berkat bat ke jinglong jong ki the nation and whereby nature children of wrath. Kata ke nature sa tho binong ke nature ke jinglong jong ki to ki khon jong ke jing bitar just as the others kum ki wei ki wo im hani ke perthai ki wo hani ke perthai kum pang priang yu jisu kani to ke jinglong am gi ko ong pi bot la ubru kan pu priang yu jisu kan pu yo ke jing kha arsen kan pu yo ke jing thau ko thme mpher kan nu em salon gile mpher kan nu be sengi mpher kan nu bat ki ke kerdan temenasan mo pastor mo reverend mo kat obat hi ke jinglong ko miat ha ke jing im i la dam pu kha arsen i lam pu priang yu jisu kani to ke jinglong ko bru em. Amen. Kani to ke nature yang to bru warim wa ki jingmo jim berkat bat kata ke jing im yang ki lagi kat kum ke rukom jong ni ke perthai. Amen. Kat ke rukom jong ni ke perthai bat us im jong us un bat ta mun sim batrei ki khon jong jing bom ko ngo. Amen. Ni bhai te i sia tho i kani to kata ke jing sket bon ki bru ke wa ong gi jan de nga de le bha im phao tu bru jan de im phao im khoj hao te jan do de ra bden mo yo iklam ngam ta nong tu bru ka ti im salonu ka ti le phao ka ti yiu im khoj bat na do nang khianu be esenyu ka ni man secretary sen samlau de biter ka ni de jit men san gi o de muduri o ka te ni na de jan de ya bo lai bden khana ai phi la dam uni bru um tip wa ka gospel la dam tip u yo jisu kam to tip bat uni bru nang ne o ha ga jinglong ka warim. Pagkatay jing long warim to kani wo batay upol batayo. Ong wi ginong episos chisen gasngi. Pida lai pikat kum gur kom jong ni ka perthai. Amen. Da lai pikat kum ge taus jing penyat yang em yang gasun. Chiket ne nang epi mot kibru kum pu em upriang yu jisu, kibru kum em ngai yu jisu kita kibru nang man gi khon syaitan. Amen. Kita kibru go da priang yu jisu man gi khon yong blai. Ite daw kum mo yu jisu ong gi parsi. Ukpa jong pi dei. Uye. Ukpa jong fi de syaitan bat unong syukur. Amen. Ki parsi yung ma bi ra bible ke habba no ya la yap sia gis po senekok dat ya sumar gis pa hukum ya imbha hatu kata baik kata jing im yong ki kasngi sebeton da sumar bhagia ya pap mo tong betule mana lai le hab lakha di lakha ya bo palat re de kap ya pap nem ni te ai wini spau tang mana pau jisu ong jisu ki phi ukpa yong fi do syaitan. Kaya ka daw to kini to em kha arsen ki nak em ngi gani ka jinglong na em ngi ka jinglong ubru warim ong la nga ubru warim uta ubru warim to em gani ka nature ko pol batai huni phi man chua lai phi kat kam gani ka jinglong kat kam gani ka jingman ka nature yang phi to your nature is the children of wrath. Amen. Kata ka jinglong yang phi to ki khon jong ka jing bitar kita to ka jinglong cái dòng phi của Paulong,แต่các tên ông lại khả năng ý to cái này, mà nó priang phi Giêsu mà nó nhau phi, cái gospel dòng Chris, mà nó priang phi cái jing phật im to ní te pelai ấy, nè cái này cái jing long pelai ấy, amen.แต่pelai ấy camแต่ông các tên ông lại hagi, Colossae gal nong gawa, nong kong do khat ko khat le kun mo phi, he has delivered us from the power of darkness, and He has conveyed us into the kingdom of His beloved Son. Amen. Baula pelaj yang ini ke bor yang ke jingdom. Han yang mana senyau ye ke kubor yang ke gospel yang ke jing penim ublai krek wi gani. Mem ta ori sabar no. Hamani ya pi jing penim arta ori sabar. Bon gibru mudur gi ya jing penim ta jan hi ta ublai nga kerbe ido. Han ya ta ori te hagu kun kejam se mana pediang pi Jisu han ya. Ublai translate wi naga bor yang ke jingdom. Nangani kita ke jinglong go ju emi. Amen. Nangani ke jinglong go ju emi but penkelawi saya kata ki new creation in Christ. Amen. Ngangai pi to go ngai yu Jisu pi man kita ki new creation. Ong langa I am a new creation. In Christ. Amen. Ni long ke jing thau patmai hau Chris. Dan ia pai iu pun yu pi na em ki bon ke dekat han raya usmari katunga ngai ada biang ngerekat yu pun yu I hiporum po empriang yu Jisu man jing long. Amen. Kamu ai pi imper buru lada impau kat impa kat kawan man ka
ke jinglong morality yang oma ke jinglong bha yang ka wan bhau la dam pupriang u jisu per kani to ke jinglong em amen kani to ke nature em ke children of wrath amen hari mana priang u jisun man ko per to de ni te bha ubla de plai u nei te ha ka wan gur kom ko ay pa ka tu ka ni naga tin ngong blai ma tu batai ba ye ni ke jing tho naga tin ngong blai ha ni ki chithi u blai pol thau to pa im tu ka pa chwai kamon ublai pelai ui amen kamnu te luti ublai pelai ui nega te bor yang jing dom che ka jing chai kamnu ublai pelai ui nega ni jing long kita jing long gu bru em kita bru rim em kita gu lau kat kom gu kom yang nega perthai kat kom ka jing pniat yang us em yang us un baru tu mun sem batrai ka jing bom ko ngo kita gi ngiai kat kom gi jing kwa ga do jong ni bat gi pedep gi jing kwa jong ga do ngi ha ga nation ni long ki khon jong ga jing tim kamnu ublai pelai ui ni i kibon kibru kumput siaw ya keten yang blai nang berkat baik kamu pelai jangan pelai ni mudori diu hab baik senyi diu hab ai sigodo nang diu hab le sibon ki kamu bah diu duai bahai kam ter nang hera ya pai naga keten yang blai dengan uluti blai pelai amen poi itu ni pai ngana guys ke sitiu naga gospel yung yonis ke gospel ke yung yonis kal nang gawa san ke dekat gawa arpaso Kelnong wasan dekat arhaso. Ngai dah cem pida. Kaman orang kata nong belah ni. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Amen. Orang amen. Kaman orang Jisu ini. Baik kan ni tak kata geluti. Kau belai pelai ui. Sisa nga ong ipi lada uno ubaya asngiu ya kaktin jonga bat ubangi ong langa ya asngiu kalau ti ko blai pelai ini ni to ya asngiu baik ko ar ya ngi kaman ong Jisu ni ya asngiu bat ngi ong lang sen ong ya asngiu bat ngi kini artli geluti ki ko kaktin ong blai hikai ga i ki wanong kong do to am kamu ya asngiu amen. Mana osnya bigam no ngakti no belah ini. In him who sent me has everlasting life. Udon ni kejing imam jukut. But ulat light. Onom hap kejing bisar. Hendai ulat light na kejing yap saya kejing im. Amen. Kita ni kejing long go seng cari kejing long rim. Kini man go kejing yap. Amen. Kini man go kejing yap ke sencar kejing sencar yang go syaitan kejing im man go kejing yap. But ujiso upelai ini ni dia yasnyawi ya kejing sekiat. Amen. Dia yasnyawi sepang ujisu. Dia yasnyawi sepang kejing yalap sepang yang dia yasnyawi ya kejing sekiat ke yang ujisu. Mana yasnyawi te kejing ngat jia ga. Ni bahag kete ni upelai anggo haginong rongol nonggo wa sipau dekat nyau. Kejing ke jia de ka ba yasnyaw. Yasnyawi ke yasnyawi ke keten jong kris anggo kete ni upelai. Amen. Haleluya. Msau sukpi kete galuti. Em bon ki brum em tip igani kejing sekiat. Mut ke jan ya Allah ya jan du wai ba jan. Lai phira de du wai ba be. Amen. Ulai phi to em kamu snyawi kejing sekiat. Ya kejing ya lap chapang ujisu ong uno ba ya snyaw. Utawa ya snyaw to jia kejing ngat automatically wan kejing ngat ya mana snyawi ya kejing sekiat. Tong ujisu uno ya snyaw bat utau wangat bat utara ya ui kejing penim. Tagaluti ko blai pelai ui na kejing long berim, se kejing long batamai to. Konong kong em kamu snyawi. Amen. Em kamu snyawi uya i kejing ngat. Bon gibru go duai kejing ngat. Blai pendap ngajing ngat penhe kejing ngat increase ye kejing ngat yo nga. Bon go duai kam tenong. Hei tau duai bi kam te up i kete ni blai. Amen. Mana up hi kejing ngat dawan hi go. Mana tip hi ni bahag kejing ngat ka krek ko lamba kejing tip yang phi lamba kejing sekiat kete ni blai. Dewo tip kejing sekiat sepang Jisu. Amen. Nga am gi por gi waju sang si bha gi por man chewa go rim gi jing im yonga yo sang si o ublai de ma gi pap yonga sang si i gani gi jing im go bon jat ha ni gi perthai ya le adu wai kadang duai yo sang aru
arwiar kita kijing siao si na kijing imyonga arwiar kita kijing siao guilty na kijing imyonga harin mana apa ka kita nong blai kan ang apa ka kita nong blai kan apa ka kita nong blai hei te pinawir hegi kita kijing siao si kijing kuslai amen kita gi o perkhat phi gi em ye phi ongai blai jo perkhat phi ong gi le ngam ye ongai chao no blai le lam cham ye ongai mi duai gi bru pang le cham ye pun sen kuslai ong duai blai pan khlan blai ga ni kijing ngai yonga pan khlan ye kijing ngai yonga han be apa kalai blai ong ap i ga kten yonga amen mana api ga jingat pena jia ha ga ha ga jing im yong i ni pha ga jinge ga jia da ka ba yo sngiu amen da ka ba yo sngiu ye ga kten ga jong kuris bat ga jing penim ha ga jing im yong i le em kam usnyawi iti daw yo em kam ngi nong yalap em kam ha ga nong yalap ki nong pen menai ga kten ngi yong blai em kam yalap iki ni pha le ki yo yi gi ngai to em kam usnyawi ong upol ha gi nong rom kam no ngai ki le em wa yalap amen kam nong ngai kita gibru lenam em yalap em kam usnyau gi manasnyau gi lembagi nong yalap itei daw i em kam ulai likhanai gibru em kam ukulami gi ni gi skhet gibru manasnyau gi ka jingat penhite jia ga amen mana jia da ka jingat tamot ka jing penim lehite bum jia ka jing im go thme bat uno badano kris long jing thau batamai amen hini ong jisu ni uno ba yo sngiu bat ubangi bat lap unom hap cho jing bishar han reu un lait na ga jing yap sa ga jing im amen bon gi bru khanai phi ni berthai ki tho blai bon ha ga tho blai nga am ba gi bru ko khanai nga la ko parom le ong gi ri na ti por tho sang oblai cha khai bai gi bru go da ngat mo khang gi ni han ba ya mana tip i jing skhet ya suk ile to osnyau gi ga jing pen mana osnyau gi ga jing skhet yong ga ktin yong blai hi por mam tip gi ngai ta ngam ong gi jan hap cha jing it jan hap ye hi phau bai sen hap hi phau lai ki ta mo pha jan yo put mu blai han me ni mana sel thu han me to su ge di ngai ge jing skhet yo jisu amen ka te to ong ga ktin yong blai di wo yo snyawi bhai te ong ga ktin yong blai bon ha gi da khot ha uyoni sigal nongon ru ga da khot ka wa so phau kam no ong ga ktin yong blai Kanongon ru dekat sopau. And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believe in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Ang gakti nung blay ini, kanito gamon yung blay. Kaya gamon yung blay. Ibon sin yung perkat kaya gamon yung blay maay, kaya gamon yung blay maay jing imi. Haray simple jisu nganito gamon yung blay. Kaya gamon yung blay. Uno ba yo i yo kun. Yo i một ngày ijo no uno ba yo i yo khon bat ubange uno ba yo i ong yo i một yo snyao le ijo uno ba yo i yo jisu bat ubange hau udon ye ga jing im bom jikut amen bat nga udon ye jing im bom jikut bat kata kesngi khaddo ngan sepen mi padio bat gani geluti khanai phi go ulai shi ga jing pet im ulai urung shi ga jing im bom jikut to gani geluti di wo yo snyawi di wo yo i yo jisu mana yo snyao yo i yo jisu ga jing im yo i bat kajingat jiaga bat mana jiaga jingat i ga te darungi sha kajing penim bat da pasi na kajing yap kajing im bat daumi pun mi pat u jisui ha ka te sngi u khado ong ga kte no blai amen ta u em kam to yo sngiu ong langa sen yo sngiu tani pa ina ga kte no blai sho nagi kam gi apostol kal nonggawa le porelap u petros ha ga sngi pentekos ni apa cuai gal gikam ka apostol gal nongwa ar gal khot kawa le phau nyau gal nong ar khot le phau nyau ha ka tu ko sngi kan mo phi sngi pentekos ye lap u petros kan ngut ko kelaw mot le jar mot ki bru ko kelaw mot ko yo jing penim kamon je hitu khot le phau nyau no ong akte nong blai now when they had this orang heard deh kani ke layak sngiu nei pasten yang ga hear nang ni heard ke layak sngiu ile jia ke jing penim ki han beawa yo sngiu ge ya ke layak sngiu ge jing lap yong petros telepai phede ni tu ge ya lap petros ya lap la do khat ar angu ko gi khon Israel sngiu ye gani ong chuao hear this
si osngeu igane Jisu nong Nasaret taklam pang Jisu waro nado gajing imu gajing saknar pna gajing yap gajing mi pat yang o bat gajing nga yang ibru ite mane osngeu ibru ite yang klempep gajing pedim jia go ha gajing im yang ki amen la i gajing im jing lalu ti kita gibru ko ki osngeu yo Jisu tip ki gajing yap gajing mi pat yang kuris bat nga i kate da jia gajing pedim ha gajing im yang ki amen bat em kamu tip gini gospel ke gospel to chapang gajing im yang Jisu ka jingyap yang uji syak sitam o bat ka jimi pat yang o teman tip ini ya senyau ini tip ini tengah imut daya jing penim meme go jing penim nah ibu sini perkat kata ka jing im mom jikut la kali pibon ibru de man gino yang lambalang la yi jimut kha arsen mai tet bhawa tagi tip ya ta jing kha arsen go em to witu man san kali to bru kamu jing kha arsen mai ong ta kani subject ko ya kalam kini subject ko bhawa ya kalam meme go le kalam ai shapang ga jing im yang Jisu ga jing man bru yang o ga jing long bru yang o da wanu sini perthai bat da yap u bat mi pat u da kit u ipap yang i bat da mi pat u pun kesan u i nanga ini bot da jia ga jing pedim amen da mani da rungi se ga jing im go thme amen da mani ga jing thau ga bat mai ha ukuris haleluya sao supaya kita nong bla ne kita nong bla ang hini kita ki leh jan mut han bia hele ya jing pedim gi to was nyau ga ang kita nong bla ki la ya sngiau ga la dung ngak ya ga do not yang ki no dung ga ga khubor yang Petros ile dung gi wa ya lap u phang ukuris oi phi ga khubor yang ga gospel ga teman ga bor si ga jing pedim mong pol amen la kwa phi ya jing pedim tu ibru ham la ong ko duchok to ko nyau ma pha la le pa phi ga ni bai tet u bla nong pun chito mo phi Ublayo si wa impi ni gajing em kam ko lamut phi wan yam pai donot kata tor gajing yalap gospel amen jing yalap gospel to khana ki sephang unu Jisu amen sephang unu Jisu wan ni pathai da kit wi pap yang i but you em kam to yo snyau bi o ngat ya o manangat phi de jia gajing im bom jikut amen kata to ko khubor ko dungak ko yiu pun kelai phi na gani gajing long ngorim ko batai ta ni gajing long ngorim kamon man kam tu But la ini tu pelai ublai mana senyau si pangga di gospel ke yang kuris amen. But pai chu ga khat na ki kam ke apostol hi ga tu ke jing kalam chu Petros hagal nong gawa ada kal nong gawa le kam ke apostol nong le ga khat gawa purai na du ar phau le ong ga tin ublai kam ni ong Petros ya la itu kalam pureu na ga kitab warim pureu na ga Deuteronomy ni tha ong For Moses truly said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your brethren. Him you shall hear. Him you shall hear. In all things, whatever he says to you. By ong Moses ublay nang pun miu. Hi parang Moses urap kalam hangu Jisu. Nang pun miu yo wiu prophet kam nga. Mut ong bai chi tin rap bakalau Moses sang tu prophet na jing sikap Jisu to prophet no nong pun mi u prophet wa kam nga u Jisu to oblai amen nong pun mi u kam nga nagi para jongi ya u pini asngio mat hini to bha ong Petros de ong ya u pini asngio to riu api i to ri nga i to kalam sipang yang o manawan u em kamus nyau bi o ya ka ke ukuran But ong suk ong Petros ini ong tinong blind dekat arpole and it shall be that every soul who will not hear that prophet shall be utterly destroyed from among the people. Utau ka mensim ka bom ya sngiu kan chap penjot entau penjot ublai ma entau rum mempriang Yesus penjot ublai bi mot da jot chwai ni phai ka tadi jing long na ami amen ka tadi jing long ami ledam ya snyau yo Jisu ki bru gum tre ya snyau yo ni Jisu ha jing im yo ki da tikna cha penjot ki jing im yo ki ni pha o im gi ha ka neshor yong ka jing yap amen ha ta ka jing long yong ka jing yap ite dau ong phidei ban ya snyau yo Jisu but em ka mo snyau Jisu mana snyau Jisu ka te to ga khubor yong jing penim mana snyau ka jingat jia go pura so na ka tinong blai u Jisu hai porwa keladur kumo hi tu ke story hau Matius nong ko khat nyau ke jing keladur yong Jisu halor lum yo sumat i kaman itu ye wajia itu manami Moses Elijah ong Petrus ade madi wa em hini kerat madi chak misuna di yung trip tabernacle iwi Moses iwi Elijah haperdi te kolam te wir gitu ibru ne su Jisu man
kerniat ki mana kerniat Petrus itu ong ngaktin yang belai wan benda ngaktin yang belai ong gamnu kalau nong gawas khatnya ko khat kawasan ipura ini bentar ini statement ong ngaktin benda kami this is my beloved son in whom I am well pleased hear him ong lang asin hear him yok sngeu yo amen ila ong ngaktin yang belai kami kamu yok sngeu yo mana yok sngeu siapang Jisu mana sngeu siapang yang bat jia ga jingat wan rai ye ga jing penim amen kata tau galuti ko ong epi ko pasi na ga jing yap che ga jing im kata tau galuti ko kamu chongi ha ab i ga ktin yang belai man ab i ga ktin yang belai wan rai ga jing penim ngangai i wor hini i ga jing penim amen oila ya ga jing penim atau ab i you up no brother Shan no up lagi no yelap ko kalam chipang Jisu lani ye pi pure da phi le man pure pi snya wi chipang yang bat hite jia ga jing penim amen jia ga jing penim haga mensim yang bat haga jing im yang bat yo ga jing im mum jikut kani to ga luti ko blai pen kelau pelai na ga jing yap cheka jing im bat perman i jing thaw ko thme how kris la da no badan how kris ulong ga jing thaw ko thmai